M23 yamaze gufata byuzuye agace ka Ehusi gaherereye muri teritwari ya Karehe muri Kivu y'Amajyepfo. Urebye aka gace ka Ehusi kakaba kari ku birometero byibura 70 kugira ngo ugere mu mujyi wa Goma, ndetse n'ibirometero 40 kugira ngo ugere byuzuye ku kibuga cy'indege cya Kavumu Airport. Nyuma y'uko habereye imirwano ikomeye cyane ndetse hagafiramo ingabo nyinshi zimwe zo muri FDL ndetse na Wazalendo ndetse n'Abarundi ndetse na bo muri FARDC, ndetse M23 ikabasha gutsinsura mu birindiro abo barwanyi, bityo bigatuma babashije ndetse kwigarurira aka gace ka Ehusi. Ubu akaba ari M23 iri kugakontorora ku buryo bwuzuye 100%. Muri iyo mirwano kandi M23 yongeye gufata ibindi bikoresho abasirikare ba FARDC bataye mu birindiro byinshi cyane, birimo imbunda za muzinga inini ndetse n'intoya, ndetse n'imodoka zimwe na zimwe za gisirikare. Umuvugizi wa M23 akaba atangaza ko nta kindi barashaka gufata uriya mujyi wa Bukavu kugira ngo babashe kurwana ku baturage bari gukorerwa iyicarubozo ndetse bagasahurwa, ndetse abandi bakicwa. Biri kubera muri uyu mujyi wa Bukavu biri gukorwa n'ingabo z'Abarundi ndetse na Wazalendo, FDL ndetse n'abandi benshi batandukanye birunze muri uyu mujyi wa Bukavu hano hakurya ya Rusizi. Nk'uko babikesha amakuru y'ubutasi bwa M23, bamaze kumenya ko abaturage bamwe na bamwe hano mu mujyi wa Bukavu bari kwicwa, abandi bagasahurwa, ndetse bikaba biri gukorwa n'igisirikare cya FARDC ndetse bafatanyije na Wazalendo. Nyuma y'uko kandi M23 ishyizweho igitutu cyo gufungura ikibuga cy'indege cya Goma International Airport, umuvugizi wa M23 yamaze kubitera utwatsi, avuga ko iki kibuga kitagomba gufungurwa kubera ko ngo impamvu z'umutekano w'abaturage ba Goma, ndetse kandi anatangaza ko iki kibuga cyangiritse ku buryo kidashobora kugwaho indege, aribo bazagena igihe kino kibuga gishobora kuba cyakongera kwifashishwa mu gihe umutekano wamaze gukorwa ku buryo bwuzuye, ndetse imirimo yo kugisana yaba yamaze kurangira. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi nayo ikaba yatangaje ko yahagaritse ingendo z'indege zose zakorerwaga muri iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, indege z'u Rwanda. Andi makuru kandi dukura ku kibuga cy'imirwano nuko FARDC General Masunzu ngo ari gukusanya ingabo nyinshi hariya i Bukavu, zirimo ingabo z'Abarundi, zirimo ingabo za South Africa, zirimo ingabo za Wazalendo, FDLR, ndetse hakaba hari kwiyongeraho n'ingabo za Chad, nazo ngo Antoine Felix Tshisekedi yanyarukiye muri Chad akajya kwitabaza perezida wa Chad. Gusa mu bigaragara izi ngabo zose nubwo zakusanyijwe ntabwo ziragaragaza ikinyuranyo ku rugamba, kuko n'ubundi murabyumva ko M23 yamaze kwigarurira kariya gace ka Ehusi hariya muri teritwari ya Karehe. Ingabo za FARDC kandi zikomeje gukora ubushotoranyi kuri leta y'u Rwanda, kuko ku mugoroba w'ejo zaraye zirashe ku bwato bw'u Rwanda bwo bari bari gucunga umutekano mu kiyaga cya Kivu ndetse bari ku mazi y'u Rwanda. Babajijwe impamvu baba babikoze rero babura igisobanuro. Nta kabuza urumva ko ari ubushotoranyi ingabo za Kongo ziri gukorera ku gihugu cy'u Rwanda. Leta y'u Rwanda yo ikaba itangaza ko nta kindi ari ugukaza umutekano w'igihugu cyayo, ndetse ibiri kubera ku butaka bwa Kongo bireba Kongo ndetse n'abaturage bayo, ndetse ikavuga ko Kongo itari kwiriye kwirengagiza abaturage bayo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Ngo nibo rero bari guharanira uburenganzira bwabo, kandi ni ibintu bizwi cyane, ahubwo perezida wa DRC akabyirengagiza mu by'ukuri abizi. Umuvugizi wa leta y'u Rwanda rero Yolanda Macron
yabashijwe kuba u Rwanda rwaba ruri kugura intwaro nyinshi cyangwa se muri yashize rwaraguze intwaro nyinshi mu bihugu byinshi bitandukanye. Yatangaje ko u Rwanda nk'ibindi bihugu byose rugomba kugura intwaro zo kurinda umutekano w'abenegihugu kuko rubifitiye uburenganzira, ko ntaho bihuriye rwose n'intambara iri kubera ku butaka bwa Kongo. Andi makuru kandi dukesha imbuga zitandukanye ni uko Afurika y'Epfo iri kohereza abasirikare benshi hariya mu gihugu cya Kongo nyuma y'abasigaye 13 bapfiriyeho ndetse abandi bakamanika amaboko. Ubu ngubu abadepite bakaba bafashe umwanzuro ugayitse wo kongera kohereza ingabo nyinshi hariya muri Kongo, ariko n'ubundi ni hahandi ntago mu by'ukuri ino ntambara bashobora kuyitsinda kubera ko inzira igaragara intambara ishobora gukemukamo ni inzira y'ibiganiro nk'uko M23 yo ibitangaza ko yiteguye kuba yakwinjira mu biganiro mu gihe leta ya Kongo yaba nayo ibyiteguye. Akaba ari nta dushoreje ikiganiro cyacu rero. Umukunzi wacu aho uherereye hose turagushimiye ko wabanye natwe, ikindi turabizeye kubagezaho andi makuru ari